I danas ćemo igrati Clash Royale. I ljudi, danas ćemo raditi najskuplji i najjeftiniji deck challenge. Pa, tako da krenemo. Evo najskuplji, da vidim da li je buy elixir. Evo buy elixir, treba buy elixir. Tako. I evo prvo 3 musketara. Već 4-0, mogu zamisliti kako će biti. Pa golem. Pa peka. Pa Barbarian Hat. Pa Royal Giant. Čuti bre Dunja, snimamo. I evo ljudi vidite taj najskuplji deck 6-9. Tako i idemo da krenemo. Evo sad ćemo da pozdravimo klan. Prvo napišemo pozdrav. Snimam. Evo da pozdravimo klan, znači cijel klan ćemo da pozdravimo. Pozdrav za nepobedivi, pozdrav za demonija, pozdrav za Laza Rca, pozdrav za Dušan i Messi, pozdrav za nepobedivi, pozdrav za Sijara, pozdrav za $6.7, pozdrav za Dovihiga, pozdrav za Avatar, pozdrav za Milošević, pozdrav za Joy Boy, pozdrav za Rito PLS, pozdrav za Nikola 55, pozdrav za Nenada, pozdrav za Mesija, pozdrav za Dragana, pozdrav za Flašicu, pozdrav za Lazara, pozdrav za Aksija, pozdrav za Stefa Crve, pozdrav za Mladena, RFJHCBBGB, pozdrav za Smrana, pozdrav za Vuli Gamer 123, pozdrav za Duxi Max, pozdrav za Kole, pozdrav za Zvjerko, pozdrav za Miki, pozdrav za Electric King. Evo pozdrav za Electric Kinga. Evo gotovo na ovaj free chest, jedna Valkyria, 8 mortara. I ljudi, to je bilo to u epizodi. Nadam se da vam se svidio klip, ako vam se svidio, obavezno bacite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!